bazalwane, once again egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. Bazalwane, we are on our next study as singena deep bazalwane kule part le yesilo lesi esilapha kuIsambulo chapter 17 esikhwele owesifazane. Now we discovered ukuthi bazalwane lezilo ezo3 ekhulula ngazo ku chapter 7 kuDaniel, ku chapter 13 kuIsambulo, bese kubo chapter 17 ukuthi zi representa ipower eyodwa noma zi representa isystem eyodwa lesibizwa ukuthi iBabylon, but ene reference yekhathi zokugcina okuchaza ukuthi I representa ibandla lamakatholika okuyilona elabusa umhlaba wonke ngesikhathi from 538 to 1798 njengoba desichaza. Nanamanje sathola ukuthi leyo ngozi leyo ekukhulunywa ngayo ku chapter 13 eyayithola ngo1798 ukuthi iyaqala iyalapheka kancane kancane manje ezisikhuluma. Now namhlanje ke noma in this study we are going to look deeper kulomuntu wesifazane ohleli phezulu kwesilo. We know ukuthi ke wonke lama systems njengoba ngichazile in the previous study ukuthi are representa iBabylon bazalwane. Ngoba sichaza ukuthi yonke imibuso whether sikhuluma ngeBabylon, eMedo-Persia, iGreek, iGreece, iRome, konke they are Babylon bazalwane because umbuso ongacreatwanga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayenombuso wakhe awu-creator wawunika uAdam. Sathola ukuthi kwenzekani at that time. So yonke lembuso engenayo after isono imibuso engekho ecebeni kaNkulunkulu sayichaza ukuthi ke iBabylon and leli Babylon liqala ezulwini ngikhathi uSathane evukela umbuso kaNkulunkulu. Now uzuboneke lana ku chapter 13 la kukhulunywa khona ngesilo lesi sino Paulus ukuthi ku chapter 13 uthola isilo esinjani esinomlomo wengonyama, sinomzimba wengwe, sineyinyawo zebhele, sinamakhanda awu7 nezimpondo eziyishumi. Now uyathola ukuthi ke umufunda uDaniel 7 uyathola ukuthi ke ingonyama yayi representa ini na iBabylon, bese ukuthi amaMedes namaPersians ay representwa yibhele, bese ukuthi ingwe irepresenta imibuso wamaGreeks, and then bese ukuthi isilo sesifole lesisabekayo esingazeke esingazeke nje ukuthi siyini esithusayo esirepresenta iRome. But uyathola ukuthi kuIsambulo chapter 13 zonke lezi zilo ziyahlanganiswa kwisilo esodwa, meaning le system eyodwa whether uyibiza ukuthi iMedo-Persia noma uyibiza ukuthi iBabylon noma uyibiza ngani, they are all Babylonian in nature and yonke lembuso le ayikho ecebeni laNkulunkulu. So wonke ama-ideology owatholayo kule mbuso ehlukene uyawathola nakulesilo lesi sesilo lesi esitholakala kwiSambulo 13. Hence yingakho sisibona lesilo lesi sihlukile, siconfuse kwi-confusion ungasiqondi ukuthi siyini. Ubona ingonyama kuyona, ubona ingu, ubona ibhele kusona lesilo lesi ukuze ubone ukuthi kune confusion and ubone ukuthi sinama elements awo yonke vele imbuso okuchaza ukuthi si operate ngendlela eyodwa neminye imbuso sisecebeni la lo msungulu wawo lembuso lokuJesu Sathane bazalwane. Sachaza futhi ukuthi although lembuso ingeke eplanini laNkulunkulu but uNkulunkulu akayiyekelanga ukuthi iact ngendlela efuna uacta ngayo noma iphatha ngendlela efuna ukuphatha ngayo, but uNkulunkulu from time to time he intervenes and he knows everything. That is why esinike iziprofethi kanje so that we know everything, sazi yonke into bazalwane, kungabi khona into ezosithatha by surprise. Now ngifuna sibheke lo umuntu wesifazane ke lo okhwela isilo lesi okuchaza ukuthi sachaza ukuthi owesifazane umele ibandla, and leli bandla okuchaza ukuthi njengoba lihleli phezulu kwesilo lihleli phezulu kombuso, and uyazi ukuthi mangabeke umuntu ehleli phezulu kwesilwane uyo sicontrolayo njengoba usukuhleli phezulu kwehashu noma uhleli phezulu kwembongolo wena oyidirector ukuthi ayike bendawo. So in other words lo wesifazane njengoba ehleli phezulu kwesilo nje uyo lawula isilo ukuthi asenzeni. In other words lesilo lesi mangabe sifuna ukubulala abantu noma owesifazane ufuna ukubulala abantu usebenzisa sona lesilo, whatever ufuna ukuyenza usebenzisa ini na the power of the state noma ukubusa kwezwe ukusebenziswa ulo wesifazane njengoba ehleli phezulu kwasilo. But ngifuna sibheke ke la ukuthi limchaza lithini eBhayibheli noma incwadi yeSambulo lo wesifazane. Mesifunda uSambulo chapter 17 verse 3 ku6 uthi ke yayisingiyise ehlane ngikumoya ngabona owesifazane kukhwela isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Nowesifazane wayembethe ububende nokubomvu evunule ngegolide nangamatshe enani nangamaphareli ephethe isitsha segolide
ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo kubufebe bakhe. Nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabheloni elikhulu, unina wezifebe namanyala omhlaba. Ngase ngibona owesifazane edakiwe igazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. Na uJohane ebona le vision ebona lo wesifazane egibelisilo, iBhayibheli linika incazelo ngalo wesifazane nangesilo as well. But lo wesifazane liyamchaza, and we need to look at ukuthi ngabe lo wesifazane uchaza ngempela le description enikiwe la, ichaza ngempela le system yase Rome noma the Roman Catholic Church noma ibandla lelama Roma elicontroller noma lelicontroller amakhosi ngalesa sikhathi nanamanje elisafisa ukwenza into efanayo yini na. Now ngifuna sibuke lana ukuthi kuthiwani ngaye lo wesifazane. Kuthiwa ugqoke ubende nobubovu, very important. Kuthiwa ke uvunulile and unagolide namatshe ayinani eliphezulu, and then uphethe isitsha sinamanyala, and then ubhaliwe kuyena ukuthi iBhabheloni elikhulu unina wezifebe. In other words, lo wesifazane umama ochaza unamadodakazi. A very important point bazalwane, ama descriptions anikwayo. Now mangabe ke ubuka la sizongena ke kancane kancane kuma lokhuzana kuyincazelo zalama symbols abekiwe ngalo wesifazane, ukuthi njobe egqoke le mbala le njobe ibekiwe specifically le mbala ichaza ukuthini mangabe siya kwezinye indawo eBhayibhelini. And then sibuke ke nokunye okutholakala la kulo wesifazane nale nkomishi ayiphethe. Now sizoqala lapha uma besibheka ku Exodus chapter 28 verse 8 noNumero 15, uthi ke ibhande elalukiweyo elikuyo lokuyikhwica liyakuba njengomsebenzi wayo, libe kunye nayo ngegolide nangoluhlaza nangobubende nangobomvu nangelineni ecwelekileyo lemicu ephothiweyo. Lana kukhulunywa ke bazalwane ngokwakhiwa kweTabernacle. Mabuqala nje ku chapter 25 ku Exodus uwehle nawo 25-26 kukhulunywa ngokwakhiwa kwelokhuzana kwethempeli noma kweTabernacle. Lana ukuthi njoba lakhiwa nje kuyimbatho zompriest kanye namakhethini akhona kunembala ebaliwe lapha kuba lubende ubovu umhlophe umbala negolide libaliwe noluhlaza futhi umbala okuhlaza ublue ngamanye amazwi. Zonke lento lezo zibekiwe lapha lembalo ivela over and over as ubuka mabe kwakhiwa iTabernacle ngalesa sikhathi. Lembala yonke inama symbols akhona bazalwane, but ngifuna singene kuma symbols liku symbol le ebalekile emqoka, ngoba lo wesifazane siyamthola ukuthi njobe ibandla nje njobe uIsrael wawu represent ibandla in the Old Testament, uNkulunkulu elifoma njoba akha i-sanctuary noma iTabernacle ngoba efuna ukuhlala phakathi kwabo. In other words, le sanctuary lakhiwa emhlabeni leli lakhiwa uMoses nebandla lwaluyumfuziselo noma li replica yethempeli elisekhaya ezulwini. So kuchaza ukuthi lokho semhlabeni okurepresenta iministry ye-priesthood eyayihamba ngolayini kaAaron. Later on kuzoba uJesu ozodlala leyo ndima leyo esekhaya ezulwini umpriest wethu omkhulu. You find ukuthi these themes they are recurring kanjalo nalembala le ebalekile ebekiwe la fune sibheke nayo ukuthi thina kuNumero 15 uthi ke yisho kubantwana bakaIsrael usho kubo ukuba bazenzele insephe emephethweni yezingubo zabo ezizukulwaneni zabo, futhi ukuba babeke igoda elihlaza ensepheni yemiphetho yonke. Lokhu kuya kuba kini insephe ukuba nibheke nikhumbule yonke imiyalo kaJehova, niyenze ningahambi ngeyenu inhliziyo nangawena amehlo enanivame ukulandela ngokuphinga. Namuza uNkulunkulu uthini la bazalwane? Leminye imbala uyabona njengobubende nje bumele ubukhosi, ubovu kumele ke isono noma igazi in that way. And then bese kuthi uhlaza bazalwane
bu representa umthetho kaNkulunkulu njengoba ubona uNumeri 15 la uverse 38 kuya kuverse 39. uNkulunkulu ethi benze emphethweni wabo benze kube kuhlaza so that mebebuka lo mbala okuhlaza bakhumbule imiyalo kaJehova bangahambi ngokuqonda kwabo. So lo wesifazane njengoba umbona nje unobovu unani unokubende but akanabo uhlaza noma ublue awukho kuyinto ayivunulile nomhlophe futhi awukho umbala omhlophe as well because umhlophe ukukhuluma ngerighteousness ngokulunga. So uyathola ukuthi ke lo wesifazane njengoba zikhona lezi zinto lezi umthetho awukho kuyena. In other words njengoba ethi uJehova uma sibuka blue sikhumbula imiyalelo kaNkulunkulu ukuze singahambi ngenhliziyo zethu. Lo wesifazane uhamba ngeyakhe inhliziyo njengoba ephuzisa amakhosi ephuzisa umhlaba ngewayini elidakanayo uhamba ngezimfundiso zakhe and udakiswa ufundisa umhlaba wonke akalawulwa imiyalelo kaNkulunkulu. And bazalwane uzubona ukuthi this thing is not a coincidence noma akukona ukuqondana kwezinto. Uzobona ukuthi ngizofeza isithombe la uma babe nisibuka la ukuthi na amakatholika na imbala abavamile ukuyisebenzisa. Basebenzisa imbala onjani obomvu umbala onjani opurple noma olukhuzana obende. But umbala blue bazalwane you hardly find it when mabe udila ne leadership nobuholi phezulu. Blue is nowhere to found because they understand bazalwane phezulu ukuthi lembala bayigqokayo imeleni njengoba beyamakhosi nje uPope ebusa umhlaba ngalesi sikhathi namanje futhi enombuso wakhe Vatican upurple umele lokho ubovu red representing sin in that way but the blue is missing bazalwane blue awukho. Ngifuna sibone la ukuthi ke uma ufunda Isaiah 4 verse 1 uthi ke ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa baya kubamba indoda inye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe kuphela ngegama lakho ususihlazo lethu. In other words bazalwane la sikhuluma ngalesikhathi esiphila kusona ukuthi kunamabandla ngoba u7 bazalwane umele into ephelele njengoba sazi ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba insuku ezu6 waphumula lo7. That was a completion bazalwane, i cycle esihamba ngayo every week ukuthi sihamba from usuku lokuqala sizofika kusuku lesikhombisa iphele cycle isiphelele isonto kanjalo. So number 7 is a recurring number eBhayibhelini ihlezi ivela and ikhombisa ukuphelela bazalwane. So lana kukhulunywa ngabantu besifazane meaning the churches ewonke ephelele ukuthi lamabandla lawo njengoba ekanje lamabandla athi wona uJesu njengoba indoda enye uJesu because wonke abiza uJesu lamabandla whether umluthela Presbyterian Methodist whatever church ongasoyicabanga bazalwane or Roman Catholic Church bonke babiza uJesu bathi uye omyeni webandla labo njengoba isimboli isuka ibekwa kanjalo. Now into oyitholayo ukuthi ke bonke babiza uJesu but is uthi uthini uNkulunkulu ngale ndaba le uthi uNkulunkulu lana njobe u7 bonke bafuni bahaqele indoda eyodwa ukuthi bathi isinkwa bazozipha sobona and then bazimbathise but bafuna nje ukubizwa ngegama lakhe kuphela ukuze ihlazo labo lingaveli. Uma sikhuluma ngesinkwa bazalwane sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Ngiyakhumbula uJesu mangabethi umuntu angeke aphile ngezwi ngesinkwa kuphela but ngawonke amazwi avela emlonyeni kabani kaNkulunkulu. In other words uma ngabe sibona isymbolism yesinkwa even nakuTabernacle li representa lokhuzana representa izwi laNkulunkulu njengoJesu naye athi uJesu ngiyisinkwa esivela ezulwini kusho uJesu ezisho yena. And uma busufunda futhi ukuthi uJesu ungubani njengoba ethi isinkwa esivela ezulwini uyimana kuJohn 1 verse 1 kuya ku verse 3 muchaza ukuthi ke uJesu ulizwi. In other words uJesu uye ulizwi ocommunicate amazwi kakubani kaNkulunkulu kubantu. In other words bazalwane la ithi indaba la labasifazane bafuna ukuzilawula bona bazozidlondla bona ngezwi ngendlela abafuna ngayo
bazozimbathisa bona ini na umzimba wabo. In other words, uma kukhulunywa ngerobe bazalwane noma ngezembatho kukhulunywa ngokulunga lapho, njoba ethi uma ufunda izathi ukulunga kwemvelo komuntu kufana nezidodo engcolileyo. In other words, ukulunga is represented to izembatho bazalwane, and that is why simbathiswa inkazimulo kaJesu noma simbathiswa uKristu, sigqoka uKristu, ukulunga kwakhe lo uNkulunkulu asipha kona ngokumamukela njengenkosi nomsindisi. But ukwamukela kwethu uJesu akuchazela ukuthi sesizohamba ngokufeza inkanuko zethu bazalwane, but kumele silalendele uNkulunkulu konke akushoyo. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa ngokusenzela icebo losindiso ngokusipha indodana yakhe. So asichazela ukuthi sibhambuluka siphila impilo esiyithandayo ngoba nakho sesisindisiwe samukela uJesu bazalwane, samukela igazi lakhe elachitheka ngenxa yezono zethu. Then bese ke sithi sesingenza manje noma yini esifuna ukuyenza ngenxa ukuthi asekho ngaphansi komthetho, singaphansi komusa. Leyo nto leyo bazalwane imfundiso yaSathane leyo. Uma iBhayibheli lithi asikho ngaphansi komthetho singaphansi komusa, it means bazalwane we are not under the condemnation of the law. Ngomthetho kufuneka abe siyafa, but asifi ngoba siyaphila ngenxa kabani? Ngenxa yesacrifice uNkulunkulu asenzela yona ngokusipha indodana yakhe. In other words, umthetho kufuneka abuya act indawo yawo ukuthi sibulawe. Njengoba umthetho wawusho kudala ukuthi uma ubuwonile, uma uthi uphingile noma wenzani wawukhandwa ngamatshe ubulawe ngokomthetho kaMoses. But manje instead of ukuthi sibulawe ngenxa yokona phambi kwaNkulunkulu or sibulawe, we are under the grace bazalwane, singaphansi komusa, asifi ngendlela umthetho okufuneka ngabe usibulala ngawo. But umthetho bazalwane is still applicable because uNkulunkulu uthi kune judgment egcineni. In other words, singaphansi komusa ngoba while now sisona sisanethulo ukuthi sibuyele, sirepente, sishiye izono zethu, sibuyele kuNkulunkulu. But once sifika isikhathi sokuthi umusa uvalwe bazalwane, we will no longer be under grace ngoba umusa ubusunjani, ubusuvaliwe. Kufanele siliqonde iBhayibheli mesilifunda bazalwane, singahlanekezi ngoba sizongena enkingeni, singena enkingeni nathi sifane nalabo besifazane abafuna nje igama likaJesu but abathi bazozondla ngokuhlakanipha kwabo bazembathise okwabo ukulunga. Thina sigqoka ukulunga kwaNkulunkulu okugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngokusizwa uNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele asipha wona through Jesu Kristu. Now bazalwane, sizothola ke lana ukuthi lo wesifazane obephethe inkomishi nje, le nkomishi inani phakathi le nkomishi. Sekhumbula ukuthi Isaiah 28 verse 7 ke 13 seke sawufunda ngaphambilini lokukhuluma ukuthi imfundiso ziyiwayini bazalwane, ngoba uma ngabe udila nemfundiso kunemfundiso ezo2 and kunamawayini, kunenhlobo ezimbili zamawayini. Nabaningi ke uthola ukuthi manje bayaphuza badakwe, bathi bona hayi uJesu naye waphendula amanzi owenza iwayini, ukuchaza ukuthi lokhu sinike igunya lokuthi singaphuza utshwala bazalwane. Bazalwane ufuna isiqondo ukuthi mangabe iBhayibheli likhuluma ngewayini, likhuluma ngenhlobo ezimbili zewayini but alichazi ngendlela elisuke lisho ngayo. Uzwe ngenkulumo ukuthi iyiphi inhlobo yewayini ekhulunywa ngayo. Very important point bazalwane, ngoba manje thina kwilanguage esisebenzayo leli wayini elidaka nayo sithi thina iwayini, bese ukuthi ijuice levela kuma grapes siyibiza ukuthi ijuice, asiyibizi ngewayini. But kudala bazalwane wonke lamanzi lo juice ovela ema grapesini wawubiza ngokuthi iwayini. Umehluko nje kwakuthiwa ke i-new wine ne-old wine. I-old wine ile wine elihlala isikhathi eside lifermentwe lize libe sesimeni sokuthi lidakwe, bese uthi new wine ileli elalitholakala kuma grapes nje fresh from the grapes, liphuzwe, lisetshenziswa kakhulu mangabe kuyimshado, liyisymbol nakhona esetshenziswayo mangabe kushadwa. Ijuice leyo bazalwane ekukhulunywa ngayo la. So kanjalo ke nezimfundiso bazalwane zimbili imfundiso njoba sisisazi, ngoba kukhona lemfundiso le ethi mangabe uphuze udle kuyona noma wafunda kuyona enza ukuthi ingqondo yakho idungeke, unga understand izinto zikaNkulunkulu ezingcwele, noma bekuthiwa kukhulunywani kuwena awukwazi ukuyamukela because kwafakwa into ethize enza ukuthi ungakwazi ukuresina in a spiritual level. Then bese kuba khona ke a new wine, imfundiso ezilungileyo zikaNkulunkulu lezi eziphilisayo. So zime kanjalo. Now we are going to look at now imfundiso ke zalo wesifazane ezidakiswa bonke abantu emhlabeni bazalwane, especially laba bokholwa, ngoba lo wesifazane ekuthiwa umama
unamadodakazi sizothola siyazi ukuthi ke kwi-history bazalwane ukuthi leli bandla lamakatholika kwavela amabandla kulona njengoba ubona ibandla lamaLuthela nje lavela kulona leli bandla lamakatholika njengoba uMartin Luther lo oqala umsunguli we-Lutheran Church wayemkatholika naye namanye avela ke after that bazalwane eqembuka kulona ibandla lamalokhuzana lamaRoma ngesikhathi sama-1500s uwehle njalo. So in other words we have amabandla avela kuleli bandla. So le prophecy is being fulfilled ukuthi lo wesifazane unjani na unamadodakazi and njengoba wazi ukuthi mangabe owesifazane ubeletha lo okuphuma kuwena emzimbeni wakho mangabe kuwowesifazane kuthiwa indodakazi. So ke amadodakazi alo wesifazane lawa esithi ke ilamabandla aqembuka kulona leli bandla originally ayefundisa imfundiso ezi right although ekhola ama mistakes lapho nalapho ngenxa ukuthi iqiniso eliningi babengakalazi but uNkulunkulu uthe mabe reveal over the years iqiniso lonke kulamabandla they rejected the truth ngenxa ukuthi baphuza iwayini likanina and unina wabadakiswa nabo bangakwazi ukuqonda iqiniso uNkulunkulu ayifisa ukuthi lamabandla asebenze ngalo eqala uwafoma ngoba noma eqala kanje lamabandla eqembuke kulibandla lamaRoma kwakuyiqembu laNkulunkulu ukuthi kwenze ngale ndlela leya ekuqaleni lamabandla ayihamba ngendlela uNkulunkulu ayifuna ngawo but along the way bahamba balahleka nabo benza into uNkulunkulu angayifunanga. So ke ihistory lesikhuluma ngayo bazalwane this is what happens. Sizobona ke le imfundiso ukuthi lezi imfundiso lezi zalo wesifazane ziyatholakala yini kulamabandla manje and uma mesitholakala bazalwane then we will know ukuthi ngempela truly labantu besifazane labo abayilamabandla lawo they truly belong kulo wesifazane noma ba amadodakazi ngempela kalo wesifazane esikhuluma ngaye la. Now ngifuna sibheke lana kulokhuzane kwi-Roman Catholic Catechism bazalwane page 1035 la uthi ke the Catechism of the Catholic Church states the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Bazalwane. In short lana le statement into abayishoyo bathi bazalwane, ibandla lamaRoma likholelwa ukuthi ke kukhona ini isihogo and siyiphakade lesihogo lesi and lithi melichaza futhi lithi umuntu mangabefa eyisoni kuthiwa lo muntu lo uyehla esihogweni ayosha ayothola umlilo ayoba punished lapha elokhuzeni esihogweni. Now ngifuna sithole ukuthi kuyiqiniso yini lokho bazalwane ngabe iBhayibheli lifundisa leyo nto yini na o inkolo noma imfundiso engavela eBhayibhelini. Very important point bazalwane. Ngizosho nje manje ukuthi iBhayibheli lithini then sizobheka amavesi. iBhayibheli bazalwane alifundisi ukuthi umuntu mefa uye esihogweni noma uye ezulwini. There is no single verse eshoyo lokho and sizongena futhi kokunye lapho nalapho. There is no verse that says that bazalwane. iBhayibheli lithi umuntu uya ekufeni bese yalala ubuthongo bokufa alinde usuku lokuvuka. Isihogo leso la khona kuyoshiswa khona ababi into yokwenzeka emva kwe-judgment yokugcina la uNkulunkulu esepurify lo mhlaba esewuhlanza esezowakha kabusha because umfundi incwadi yaIsaiah ithi abangcwele bayodla ifa lalomhlaba. Yes bazoya ezulwini isikhashana for 1000 years kuyokwenziwa i-judgment khona yokugcina but le part le bazalwane yokuklenzwa komhlaba njengoba uNkulunkulu awuklenza umhlaba wokuqala wokuklina ngamanzi ngesikhathi kaNoah uNkulunkulu uzowuklina this time ngomlilo njengoba sazi ukuthi umuntu naye futhi udlula kweprocess yokuhlanzeka indlela ezimbili. Umuntu uqala ke nendawo embabadisweni abhabhadiswe emanzini mase ebhabhadiswa ke ngokomoya amukela umoya ongcwele njengoba ubone ku Day of Pentecost kwehla umlilo bazalwane bazalwane baba namandla bahambise ivangeli ukuthi ibaptism kunebaptism yomlilo kunebaptism yamanzi kanjalo ukuze umuntu kaNkulunkulu angcweliseke noma abe clean
kanjalo ke bazalwane nomhlaba nje obadlula emanzini uzophinda udlule emlilweni futhi lo mlilo kube usuklenza konke ububi usathana uyosha lapho kulomlilo nababi bayosha lapho but sizongena kumavesi so that izoba clear le part le ukuthi kungabi khona umuntu ozosidukisa asitshela ukuthi kunesihogo esisha engunaphakade. If that is true bazalwane, if kuyiqiniso lokho, then isikhonza uNkulunkulu ononya, uNkulunkulu ozothi uphile nje just iminyaka, let's say uphile umnyaka u30 kuphela and then bese uyafa, then waba yisoni kuyo yonke lo minyaka u30. But uma usufika esihogweni usha iminyaka ewu30 uphinde usha iminyaka u30 akupheli ushinga unaphakade. Lo akukhombisa uNkulunkulu owuthando ngokusho kweBhayibheli bazalwane, but litshengisa uNkulunkulu ovengeful, uNkulunkulu ononyo nenhliziyo embi, not uNkulunkulu weBhayibheli lo owathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. It does not show uNkulunkulu onothando, and awukwazi ukubuild ubudlelwane obuqinile noNkulunkulu mazi ukuthi angasakushise engunaphakade. Uyamsaba lo uNkulunkulu lo, but awumsabi out of irreverence, umsaba ngoba uzokwenza into embi, and lento azokwenza yona yimbi inonya futhi lokuthi likushise engunaphakade. But we worship uNkulunkulu bazalwane onganjalo ngokusho kweBhayibheli. Now ngifuna sibheke la ukuthi iBhayibheli lithini ngomuntu uma mangabe umuntu edalwa noma esefa kwenzekani kuyena. Genesis 2:7 uthi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo onjani ophilayo. Nayo indaba bazalwane, uthi iBhayibheli uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi, wathi aqeda umbumba uNkulunkulu waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba umphefumulo ophilayo. In other words bazalwane, umuntu akanawo umphefumulo. A man does not have a soul, but umuntu umphefumulo ophilayo. Very important point bazalwane, ngoba kuthiwa mabe ufa abanye ngenkolelo leyase Rome esithathwa namanye ababandla ukuthi umphefumulo wakho umuntu uyaphuma uhamba uyezulwini uhambe uye kwababubo noma uyesihogweni mangabe enze kami. But bazalwane sithola lana ngokusho uNkulunkulu ukuthi umuntu mangabe edalwa kuhlangene inyama noma kuhlangene ubumba luhlangene nomoya wokuphila ovela uNkulunkulu, umuntu bomphefumulo ophilayo, umphefumulo ophilayo nje ubuphila nje ububuka le study lezi, you are a living soul, umphefumulo wena. But buka ukuthi kwenzekani mangabe usufa. Mshumayeli 12:7 uthi uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo, umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. In other words, njengoba kade unga exist wena ungekho ndawo, uNkulunkulu wathatha lokhu wahlanganisa nalokhu, umoya wakho kuphila waba umphefumulo ophilayo. Uma usufa konke kubuyela la kuvela khona, umoya kaNkulunkulu wokuphila ubuyela kuNkulunkulu, which is the spirit, and then bazalwane inyama ibuyele emhlabathini la yathawathwa khona. You are dead bazalwane, usufile lapho. But ngifuna sibuke ukuthi ke umoya lo kaNkulunkulu nje ubuye ekhaya ezulwini nomzimba njengoba uye enhlabathini, kukhona yini umcabango okhona kuwena noma uyaphila samoya noma kwenzekani ngokusho iBhayibheli? Sifuna ukuzwa ukuthi iBhayibheli lithini, kungabe yimi okhulumayo but kuba iBhayibheli elikhulumelayo bazalwane. Umshumayeli 9:5 kuya ku-6 plus no verse 10 usho kanje, uthi ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho futhi abasenendawo abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele, uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi kwelanga. Nawuzo bazalwane uthini uverse 5 no verse 6 uthi bazalwane abaphilayo bayazi ukuthi bazofa but abafile bazi lutho. Kuthiwa even umhawu uthando lwabo konke kuthiwa kuyaphela, kuthiwa banasabelo nalutho nento nendawo yabantu abaphilayo. So mekukhona umuntu wakini ofikayo ngephupho efuna ukuzothi akahlatshelwe noma akenziwe leni noma kanjani bazalwane, yonke lento leyo inkohliso kaSathane leyo. Umuntu wakini uyilalele la enamshiya khona, ulinde nje uvuko, ngoba sonke sovuka noma bonke abafileyo bazovuka ngokusho kweBhayibheli. Mufunda uJohn 5. But kuyoya ngokuthi uvukela kulopho uvuko ngoba
uvuko ohlukene kabili. Uvuko labangcwele novuko labazolahlwa laba abazovuka kwesibili. So into ithi labo bekithi abakethi abafileyo uma sibe namaphupho okuthiwa balambile bayagodola yini nani bazalwana akusibona la balele abanasabelo nalutho ngokusho kweBhayibheli. Ngikhuluma namaKristu la njengoba nilalele bazalwane, you are Christians and niyalikholelwa uNkulunkulu neBhayibheli lakhe. So uyoshoyo uNkulunkulu la kumina okhulumayo ukuthi uma ngabe umuntu efa ufile imicabango yakhe yaphela, lo muntu ulinda ukuthi uNkulunkulu aphinde ahlanganise lento ehlukaniswa ukufa. Then uma isihlangana once again lonto leyo, then kubelulaka. Then umunye athi omunye ayiwenza umqondo lento ukuthi kungavuka abantu abafile, ukuvuka kanjani abantu abafile kanjalo sebabola emhlabathini. Bazalwane, that mean wena ubuNkulunkulu wakho ukuthi akanawo amandla, kukhona into angakaza kwazi ukuyenza. Bazalwane, ngokufunda iBhayibheli nokubuka inature nokubuka imvelo nayo yonke into, siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ayikho into angakwazi ukuyenza. If mayishilo ezweni lakho ukuthi izokwenzeka, noma ingawenza umqondo kuthina, but siyayikholela ukuthi ngokusho kwakhe uNkulunkulu kuzokwenzeka njengokusho kwakhe. Na uthi meqhubeka uverse 10 lapha uthi konke isandla sakho esifumana ukukwenza kwenze ngamandla akho, ngokuba kukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho oyakhona. In other words, ethuneni uzofika khona awusana kuhlakanipha, akho umsebenzi owenzayo ukuthi uyovikela abantu bakini abaphilayo. Ayikho yonke lonto leyo bazalwane ngokusho kweBhayibheli. Uclear bazalwane uNkulunkulu mekhuluma la. Then amaHubo 146 verse 4 uthi umoya wakhe uyaphuma, ukhuluma ngokufa komuntu la, yena abuyele emhlabathini wakhe. Ngalona lolo suku amaceba akhe ayanjani ayaphela, noma ithi imicabango yakhe iyaphela. Mangabe uzofunda amanye ama-versions asho njalo. Kuthiwa as soon as umoya kaNkulunkulu wokuphila uphuma kuthina bazalwane, kuthiwa konke kwethu kunjani kokucabanga kunjani kuyaphela bazalwane. Nayizwe indaba. This is what God says. AmaHubo 115 verse 17 uthi abafileyo abamdumisa uJehova qha noyedwa kwabehlayo ekuthuleni. In other words bazalwane, la uthini mangabe uzomaHubo, njoba sazi ukuthi kukhona abantu abafa ababekhola oSamuel, abaprofeti inqwaba abaprofeti, kuthiwa uma sikholelwa ukuthi basezulwini bazalwane, then sithi thina siphikisa iBhayibheli ngoba lithi iBhayibheli abafileyo abanjani abamdumisa uNkulunkulu, ngoba si-assume ukuthi uma besezulwini badumisa uNkulunkulu nezingilosi. But into ithi they do not worship bazalwane uNkulunkulu, abamkhonza uNkulunkulu abafileyo, balinde uvuko bazalwane. Izenzo 2 verse 29 and verse 34 ngicela sizwe bazalwane. Uthi madoda bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide, ukuthi wafa nokuthi wambelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Uverse 29 lo ukhulume ngobani? ngoDavide ukhokho wabo, ukuthi wafa wambelwa and ithuna lakhe lisakhona ngaleso sikhathi ekhuluma umzalwane mangabe ekhuluma. Ithi uma beqhubeka uverse 34 uthi ngokuba uDavide akanyukelanga ezulwini. Imagine that bazalwane, uDavide wayewumntwana kaNkulunkulu wafa. If mangabe umuntu olungile ezulwini, that would mean bazalwane uDavide mefa wafuna ezulwini, but iBhayibheli Izenzo kwiTestament elisha lithi uDavide akanyukelanga kephi ezulwini. Usemhlabeni uDavide ethuneni ulinde uvuko bazalwane lwabangcwele, uvuko lokuqala. Nayizo indaba bazalwane, iBhayibheli ile likhuluma okuchaza ukuthi lo wesifazane mekhuluma ngokuthi abantu befa bayezulwini noma bayesihogweni bazalwane, imfundiso yakhe yamanga le edakiswa umhlaba ngawo nje. Ubone ukuthi inkolo yamaKristu, amaKristu amaningi bazalwane akholelwa yilento ukuthi abantu bebefa bayezulwini. Ezulwini bazalwane kukhona abantu, kukhona ingelosi, bakhona abantu ezulwini. But abantu abasezulwini bazalwane siyathola ukuthi labantu abade besemhlabeni bayezulwini bephila bazalwane, akekho wayefile. Akekho bazalwane wayefile. uEnoch wayephila la emhlabeni, wathathwa uNkulunkulu wayekhaya ezulwini. Mufunda kuGenesis. uMoses wafa bazalwane,
but uma ngabe uya kwincwadi kaJuda siyathola ukuthi uMikhayeli ingelosi kaNkuluNkulu ephikisana noSathane ngomzimba kaMoses, ngoba uMikhayeli wayithunywe uNkulunkulu ukuthi azovusa uMoses. Njengoba uMoses simbona ekhuluma noJesu beno-Elijah befika lapha, siyamthola ukuthi uMoses was resurrected by, that is why kwaba khona umbango phakathi kwaSathane noMikhayeli, ngoba uSathane wengafuni uMoses avuke. Incwadi yaJuda iyachaza ukuthi there was impi yabakhona noma ukuphikisana kwabakhona phakathi kwaMikhayeli nobani na no Sathane. Then bese kuba khona uElijah noma uEliya. uEliya usakhumbula ukuthi wathathwa inqolo yomlilo ephila wayekhaya ezulwini. Ndayibona indaba bazalwane. Then bese kuba khona isixuku lesi sisithola lapha kuMateyu chapter 27, lesi ngesikhathi uJesu efa bazalwane, amathuna abo avuleka, and then uJesu evuka nawo bavuka kanye noJesu. Leso sixuku uJesu anyuka naso ayikhaya ezulwini mangabe ufunda incwadi yabase Efesu ukuthi they were the captives bazalwane, labazalwane laba beyisampuli yento uJesu ayenzile yokuhlenga ihlabathi. Baba isivuno sokuqala noma ulibo lokuqala laba abavuka noJesu bayekhaya ezulwini, leso sixuku leso esincane uJesu anyuka naso. In other words, sasiyisampuli yokuthi njobe efika ezozipresenta kubaba ezulwini ngokuthi ubafela abantu, lesi sixuku sasiyisampuli yokuthi ngizobuya ngiyovuna umhlaba ngokuphela kwawo umhlaba. Mhla sengibuya ngiyovuna nawo, sengivuna ke bonke abantwana bami, but nayi isampuli engifika nayo kuwena baba, that uJesu represents ezulwini. So yilabo abantu abasezulwini bazalwane, iBhayibheli liclear ngabo, abekho abanye esizwayo ngabo ukuthi abantu bebefa bayekhaya ezulwini, ayikho bazalwane esikuzwayo. Sikholelwe lokho iBhayibheli likushoyo, okungaleyo iBhayibheli bazalwane asikwazi yena sikholelwa, nakumele sikholelwe kwa wena mzalwane obukayo, akumele ukukholelwe if mangabe ngavela ezweni laNkuluNkulu. Now uthi uma ubuka la ngokwaJohane chapter 5 verse 28 and verse 29 uthi ke ningamangali ngalokho, ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ovukeni lokuphila, abenze ukubi ekuvukeni kokulahlwa. Nezo indaba bazalwane, uvuko luthu kuthiwa kuyeza isikhathi la wonke umuntu osethuneni uyakulizwa izwi la Jesu bazalwane, but unfortunately kuyoba khona uvuko lwababi novuko labalungileyo. Uvuko hlukene kabili, bese kuba kuwena ukuthi uzovuka kuluphi uvuko wena, lolu labalungile noma lolu labalahliweyo. Sambulo 20 verse 5 ya verse 6 uthi ke abafileyo abasele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala, ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi baNkuluNkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Very important point bazalwane, isambulo ke sikclear bazalwane ukuthi kunovuko lokuqala. Isho njalo iverse lithi ekuvukeni kokuqala, ngoba laba bavuke ovukeni lokuqala ngeke basafa ukufa kwesibili. So ukuvuka kubili bazalwane, khona uvuka kokuqala khona ukuvuka kwesibili. Ukufa khona ukufa kokuqala khona ukufa kwesibili. Njengamanje njoba sifa bazalwane, sifa nje bazalwane ukufa kokuqala lokho, and then uJesu mebuya sivuke kuvuko lokuqala, then ukufa kwesibili ngeke saba ingxenye yakho. But if uJesu mebuya sangavuka kuvuko lolu lokuqala bazalwane, savuka ngovuko lwesibili emva kweminyaka eyinkulungwane, then that would mean bazalwane ukuthi ukufa kwesibili kuyobe sekufika kuthina as well. Lo uNkulunkulu angakufuni, ngoba lokufa kwesibili bazalwane ikona kufa ongakufisi, nami ngakufisi bazalwane, ngoba ukufa lokhu ongakuphinda uvuke ngeke uphinde ube khona. Yonke into that pertains to you will not exist anymore. Kuvuko kulokhuzana kufa okwesibili angeke uphinde uvuke. So this is the fearful death bazalwane, la khona uzuvuke khona, la khona uNkulunkulu eyobulala laba babi ngomlilo oyobuvela kuyena uNkulunkulu, as umlilo wehla uNkulunkulu embracing abantwana bakhe for the last time. Ngalo umlilo lo they will be burnt up, and then kungaphindeke babe khona ingona phakade, but hayi ukuthi umlilo uyobashisa ingona phakade bazalwane.
leyo nto leyo ayikho iBhayibheli ifundise, but asizazongena kumavesi ayichaza kabanzi leyo part leyo bazalwane. AbaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 32 uthi ke ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakubola thina siguqulwa. In other words, la uPaul bazalwane ukhuluma ke ngokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu nokukhala kwecilongo lokugcina uthi abangcwele bayovuka bengasenakubola, sebenuka imizimba emisha bazalwane engafi. And then bese kuthiwa ke laba bebephila isikhathi uJesu ebuya bazoguqula imizimba yabo banika imizimba eyofana nalabo abavuswa emathuneni, imizimba engaboli engafi njengale mizimba esinayo manje bazalwane egulayo ehlukumezekayo nefayo. Lisho njalo iBhayibheli bazalwane over and over. Isambulo seshinto eyodwa kuyakhona uvuko. AbaseKorinte basho into efanayo. uJohn chapter 5 usho into efanayo bazalwane. iBhayibheli likhuluma into eyodwa over and over again. Nanamanje kuba seThessalonika chapter 4 verse 16 and 17 usho into efanayo sizofunda manje. Uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni, kanjalo ke siyakuba naye inkosi njalo. Nayo izindaba bazalwane, uPaul usekukhuluma manje nabaseThessalonika, kade ekhuluma nabaseKorinte ngale ndaba le. Usekhuluma nabaseThessalonika into efanayo ukuthi abafileyo bayovuka, abafele kuKristu, laba abaphilayo bayobe bese bembathiswa ukungaboli, bahlangabeze inkosi bonke emafini. uJesu ngeke uthinte lo mhlaba ngenyawo zakhe bazalwane umebuya. Very important point. uJesu mebuya ngeke uthinte lo mhlaba ngenyawo zakhe, but abangcwele bonke bayothathwa ingelosi zaJesu bayohlangabeza uJesu emafini. uJesu abathatha yena nabo ekhayizulwini iminyaka enkulungwane. Ngeke bazalwane uthole uJesu ethinta kulomhlaba lo. uJesu ingelosi zakhe ezokwehla zizothatha abantwana bakhe. But uSathane uma ngabe efike ezozenza uJesu, because iBhayibheli liyachaza ukuthi uSathane uzofike ezenza uJesu la emhlabeni, uzombona ihamba la kulomhlaba enze izinto, akhulume izinto ezenza uJesu. But we know ukuthi uJesu thina esimlindele ngokusho kwaMateyu chapter 24, ngokusho kwaPaul la kulokhu kwaseThessalonika, uJesu uyobe semafini thina siyohlangabeza yena emafini bazalwane, sihambe naye ekhayizulwini. But he will not come here ngenyawo zakhe, but wonke umhlaba uyobumbona ngokusho kwesambulo. Akekho ngekambone, but ngeke aze ehle awuthinte lo mhlaba lo ngezakhe inyawo. Then bazalwane ke kube khona issue ke la ekhona. Ngizothatha amavesi nje ambalo. Ngiyazi amanye ngenze ukuthi akukhona amanye abawasebenzisa abazalwane abathize bebesuke befuna ukudefenda lento ukuthi umuntu uyaphila makade efile, ukuthi umuntu umefile ube umphefumulo ube umoya lapho akhona ezulwini noma kephi noma ngaphansi komhlaba noma kephi bazalwane. They use amavesi lawo engizongena kuwona ukudefenda lento le, ukuthi how nali ivesi lisho njalo, but ngifuna siwafundisise kahle enisachaze ngendlela ecorrect bazalwane. uSamuel lokuqala chapter 28 verse 13 no 14 uthi ke inkosi yayisethi kuye, ungesabi, ubonani na? Owesifazane wathi kuSawuli, ngibona uNkulunkulu ophuma emhlabatheni. Wathi kuye, unesimo sini na? Wathi, kukhuphuka ixhegu limboziwe ngengubo. uSawuli wabona ukuthi kunguSamueli, wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka. Nayo izindaba bazalwane, abazalwane ke baningi khona nomfundisi othize kuthiwa uMagejageja, lo uthanda ukumikisa inkolo yesintu nenkolo yobuKristu. Amanyala nje amaningi awakhulumayo lo mzalwane. One of amavesi awasebenzisa yilawa okuprove ukuthi umuntu mangabe efile uyaphila ngale kwethuna noma kukhona okwenzekayo ngale. Asebenzisa lamavesi lapha, athi ngifuna usibuke la. uNkulunkulu wayekuthe kuSawuli inkosi ayibulale bonke abantu ababathakathi nabantu abakhuluma nabantu asebalala. Wakhipa icommand kanjalo uNkulunkulu. So lo mthakathi ahlangana nayo inkosi uSawuli witch of Endor owasala kwabanye iningi labo babulawa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wengasakhulumi nalenkosi le ngenxa yesono sakhe. Hayi futhi isono sakhe, izono zakhe.
uNkulunkulu wayekhuluma. So lo wesifazane usefuna lo uNkosi uSawuli usekulo wesifazane ngoba efuna ukuthi abuyise inkosi, abuyise umprofeti uSamuel azokhuluma naye ngoba kukhona into eziningi afuna ukuzisho kuyena, afuna uzibuza nokuthi uNkulunkulu utheni njengoba uNkulunkulu engasakhulumi naye. Kuningi osemqondweni kaSawuli. Lo wesifazane usethi mangabe elokhuzana konje bizwa ngani lento invoke ispirit sika Samuel. Uthi lo wesifazane ubona oNkulunkulu bevela emhlabatheni. Now if uSamuel eyumntwana kaNkulunkulu, number 1, lo wesifazane usebenza amagama uthi uNkulunkulu. Now siyazi uNkulunkulu bakhona bazalwane, noma uNkulunkulu bakhona baningi uNkulunkulu abakhona bazalwane. Khona uNkulunkulu amandiya, khona 111 bazalwane. We know ukuthi bonke labo uNkulunkulu labo uAllah, oSokogaya, oKrishna, obani, onke amadimoni wonke lawo. So lo wesifazane ubona amadimoni, ubona uNkulunkulu ophuma emhlabatheni. uNkulunkulu umnikazi wezulu nomhlaba akaveli emhlabatheni, uvela kephi nendawo, uvela ezulwini bazalwane. That's where he comes from. So ready ngokusho kwalo lwesifazane ukuthi ubona uNkulunkulu ovela emhlabatheni, we already know ukuthi idemoni lele kukhulunywa ngalo labazalwane, not uNkulunkulu lwesimkhonzayo thina. So inkohliso ke elandelayo lapho kuthiwa ke lo wesifazane mangabe esho kanje embuza uSawuli uthi ubonani. uSawuli akaboni lutho, owesifazane obonayo, and then a relate into ayibonayo eyitshela uSawuli inkosi. Very important point bazalwane. So in other words, lo wesifazane uyachaza ukuthi ubona ixhegu elimboziwe ngengubo, and then usithiwa ke uSawuli wabona ukuthi nguSamuel. In other words, ngeversion yesingisi la King James version ithi he perceived, wazitshela engqondweni yakhe ngoba ebona ixhegu vele kuyiyona into esemqondweni yakhe ukuthi he wanted ukukhuluma noSamuel la, wabona kuSamuel la, but kwakuyidemoni leli likhuluma nalo wesifazane elalirelate imessage lirelate kwinkosi uSawuli. And I won't be surprised if leli demoni ngayena uSathane uqobo lwakhe lo bazalwane. This is what the Bible says. And then uSamuel bazalwane, uSawuli wakhothamela leli demoni leli elalizenza umprofeti kulo wesifazane. Nayizwa bazalwane. So we need to do a careful reading. Funeke sithi mesifunda siqaphele bazalwane ukuthi mesifunda sifunda amagama siwabeka kanjani, ngoba kunabantu abathatha imibhalo bayihlenazekazele isho into engayona. Ngoba if mangabe lithi iBhayibheli sithi thina singayifundi ngereading ecorrect, sikhuluma kanje lento eshiwo la ukuthi uSamuel wavela ekubeni efile uSamuel ekade ashona uyena ovelayo, then it mean wonke lamanye amavesi asade siwafunda iBhayibheli seliyincwadi eyiphikisayo. The reason why abantu abaningi abangakholwa bethi iBhayibheli ayikho indawo yalo liyayiphikisa ingenxa yethu thina amaKristu. Ngoba iBhayibheli asilifundi ngendlela ecorrect bazalwane, edala ukuthi iBhayibheli libona lesi liyashayisana kanti alishayisana. Uma ngabe ufunda isambulo 6 verse 9 kuya 10, elinye ivesi asetshenziswayo la kuthiwa khona imphefumulo yabangcwele engaphansi kwealtari la khona bekhala uNkulunkulu. Kuthiwa hawo namba base-altar kwi-altar ezulwini labazalwane lawo. But ngifuna ke sibuke bazalwane la very careful uma sibheka la. Uthi usambulo 6 verse 9 10 uthi kuthe nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwe-altari imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi kuyoze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungehluleli uphindiselele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. So laba ngcwele laba bayakhala kuJehova bengaphansi kuthiwa imphefumulo yabo. Now ngifuna sibheke bazalwane ukuthi kwiTestament elidala bazalwane, uma ngabe kwenza umhlatshelo wawenzelwa kwigceke lesanctuary noma leTabernacle. Lo mhlatshelo umwenzwa ukukhongozelwa igazi
and then lihambe liyofafazwa ngaphakathi noma ligcotshwe empondweni kanjalo kwakukhona into eyenziwa laphana kwithempeli imabe kade kubulawa isilwane kanjalo igazi litransfer kanjalo. Then igazi elinye lithelwe phansi kwebase yealtar lelo gazi lelo silwane leso kwialtar. In other words, lelo gazi would flow ngaphansi kwani kwealtar leli elingaphandle lokushiswa, not kwialtar elingaphakathi, not kwialtar elingaphakathi ngoba ialtar lodwa elingaphakathi ileli elitholakala laphana kwikhethini elihlukanise indawo engcwele nendawo engcwele. So igazi bazalwane njengoba kuthiwa ke lana kuthiwa uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo. In other words bazalwane, laba abafa babulawa ngenxa yokukhonza uNkulunkulu weqiniso ngeqiniso, and igazi labo lachitheka ngenxa yokukhonza uNkulunkulu. Bayabuza ukuthi bazophindiselwa nini. Siyakhumbula ngenkathi bazalwane uKhayini ebulala umfowabo, uNkulunkulu ebuza uKhayini ukuthi uphi umfowenu, athi uKhayini angimazi, ngumgcinini kamfowethu yini mina. Athi uNkulunkulu uqalekisiwe ngoba igazi lamfowenu liyakhala kumina. In other words bazalwane, uma igazi likhala kuNkulunkulu, that means ukuchitha kwegazi requires ijustice ukuthi yenzeke, ubulungiswa benzeke. So labazalwane ababulewe ngesihluku bekhonza uNkulunkulu njengo Abela naye wabulawa ngokukhonza uNkulunkulu ngokweqiniso ebulawa umfowabo, ukuthi kuyoze kube yinini uNkulunkulu ayenze ubulungiswa noma enze ijustice kulabantu laba igazi labo lichithe kanje. Lana mabu sifunda kwisambulo njengoba sifundile bazalwane ukuthi isambulo is a book of symbols, idila nama symbols nezibonakaliso. Njengoba sikhuluma ngesilo ukuthi asikhulumi ngesilo ukuthi kuzophuma isilo olwandle ngempela sowenza abantu basikhonze kanjalo nesiphume emhlabatheni, but ama symbols lawa employiwe lapha kanjalo. Njengoba uNkulunkulu echaza ethi eBhayibhelini akumelanga sidle igazi lezilwane noma siliphuze noma silidle, njengoba ukubone kwamanye cultures ethu ukuthi kuthathwa igazi liphekwe kwenza ubende yonke lonto. uNkulunkulu leyo nto akayifuni yamanyala kuyena ngoba uthi umphefumulo wesilwane usegazini. So laba nje bebekhala nje igazi labo lichithekile, igazi lifuna ijustice, igazi labazalwane laba. And i-altar ayikho ezulwini bazalwane ngoba le altar le kwakuchithwa khona igazi lesilwane made sihlatshiwe laliba laphana kwelokhuzana kwi-court bazalwane noma egcekeni lethabanekele, not kwi-altar le ngaphakathi. So it's very important bazalwane ukwazi lezi zinto lezi ngoba uNkulunkulu uyibekile kahle so that we understand. uJesu njengoba afa, njengoba i-altar le ye-sacrifice iyayesemhlabeni irepresent ukufa kwaJesu, uJesu akafelanga ezulwini bazalwane, wafela emhlabeni. So leli gazi elichithekile ekuyilona elifuna ijustice lila emhlabeni, alikho ezulwini. Ligqitshiwe njengoba bagqitshwa befile njengoba lachitheka phansi igazi kanjalo, lila emhlabeni bazalwane. So lama verses lawa njengoba bawasebenzise, they use them in a wrong context ngoba iTestament elidala abazange baze balifunde ba understand ukuchitha kwegazi nokukhala kwegazi ukuthi kuchaza ukuthini. Leyo symbol imeleni ngokusho kwaNkulunkulu uyilandele usuzuyise kwiTestament elisha, and hence babamba into wrong bazalwane. But thina sesiyazi manje ukuthi uNkulunkulu uthini ezweni lakhe, so that we are not deceived, asikhohliswa umuntu ngale ndaba le bazalwane. Mufunda isambulo 20 verse 11 kuya 13 uthi, ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba, akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo, nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekuko. Bahlulelwa yilo nalo njengokwemisebenzi yakhe. Lana bazalwane sikhuluma ngejudgment yokugcina la, the last judgment, la khona wonke umuntu eme phambi kwesihlalo sobukhosi, wonke umuntu that has ever lived bazalwane eme phambi ukuthiwa lapho ulwandle lihlanza wonke umuntu ophilayo kulona osewafa. Yonke indawo bazalwane
la kwafela khona abantu. Everyone wakes up, but njoba manje sebevuka kubhekwa ini na i-evidence encwadini ukuthi bayahlulelwa manje ngokwemisebenzi yabo bazalwane. And uma babe betholakala belungile igama labo libhalwe encwadini yewundlu, incwadi yokuphila, but bangabe behlulelwe kwangatholakala ukulunga kubona, ababhalwa encwadini yani yokuphila yewundlu neyaNkulunkulu. So there is a judgment that is coming, and there is a judgment eqhubekayo kuyimanje bazalwane. Ngoba i-judgment inama phases ahlukene amathathu. Kune investigative judgment, kune judgment la abangcwele babe besezulwini bebusa noJesu beyahlulela, bese kuzoba ke i-judgment yokugcina la khona wonke umuntu obekhona, abangcwele nabangalungile, la khona uNkulunkulu ehlisa umlilo khona eqala eshisa ububi bonke, noSathane naye uyobe kulowo mlilo namademoni akhe besha kulowo mlilo lo bazalwane. Sambulo 20 verse 5 kuyakuseza ukuthi abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kunguvuko kokuqala. Ubusisiwe ungcwele onesabelo lokuvukeni kokuqala ukuba kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayokuba ngabapristi baNkulunkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Kusakhulunywa ke ngalabo abafile bazana ukuthi ngikathi uJesu ebuya, uJesu uzothatha abangcwele ababi bafe, as uJesu ebuya eba destroy ngebrightness yakhe. Njoba mabufunda uSambulo chapter 6 uzokuchazela ukuthi bayabaleka bebalekile inkazimulo yakhe, abanye they are destroyed, and then eventually wonke umuntu dies, wonke umuntu uyafa. Abangcwele bayikhaya ezulwini, umhlaba uhlale uyihlane uwutwa, ulukhuzana uyi-bottomless pit bazalwane, uSathane eboshiwe kuwona, engasakwazi ukuphuma kuwona umhlaba, engakwazi even ukulinga abantu ababi nabangcwele, ngoba bonke babe befile abantu abasemhlabeni, and then abangcwele besekhaya ezulwini. uSathane uyeboshiwe iminyaka eyinkulungwane, engakwazi ukwenza lutho namademoni akhe, beboshwe kulomhlaba lo umnyama unjalo iminyaka eyinkulungwane. This is what the Bible says. Ngoba kuthiwa ke laba babi bayovuka emva kweminyaka enjani eyinkulungwane, kusho amavesi labazalwane. La sebevuka khona uvuko lwesibili, la khona sebezokwamukela i-judgment yokugcina, la sebezolahlwa khona bazalwane sekuphela ngokuphila kwabo. Ngoba uNkulunkulu ngeke aze abalahle, angeke ababhubhisa abantu ababi bengazange babone izizathu sokuthi balahlwe ngaso bazalwane. Wonke umuntu uzonikwa ithuba, incwadi zokumevula kwi-judgment bazalwane, wonke umuntu uyokwazi ukuthi yisiphi izathu esimenza ukuthi alahleke, and uNkulunkulu uyobe emsulwa lapho, ngoba kufuneka sivumele thina ngomlomo wethu whether sisindisiwe noma silahleke ukuthi uNkulunkulu uwahlulele kahle. uNkulunkulu ngeke azasibhubhise bazalwane, noma ngeke ababhubhise abantu ababi bengazivumelanga bona ngomlomo wabo ukuthi uNkulunkulu uwahlulele kahle, bekufanele bangangena embusweni wakhe. Ngoba uNkulunkulu ufe bazalwane, ufe uNkulunkulu bazalwane, and lapho uyobe sekuvezela yonke into, ububuka impilo yakho njengoba injalo kusukela ekuqaleni. uNkulunkulu ekuvezela ke izinto manje ungaziboni wena, ubona namademoni, ubone nezingelosi zaNkulunkulu, ubone uncengwa ukuthi phenduka uwenze konke ukulunga. Umoya kaNkulunkulu ufika kuwena ukuncenga, wena ushaya indiva. Yonke lonto leyo ukufika iqiniso laNkulunkulu, yonke lonto yobe sibuya njengoba injalo kuwena, and uyothi usibuka bese kubhlungu, usibuka uzibuka wena uNkulunkulu esekutshengisa yonke into, njoba ekwazi uNkulunkulu ukwenza, etshengisa abaprofeti ama-visions, ebabonisa izinto ezokwenzeka nezinto esezenzeka. Kanjalo uNkulunkulu uyobe sinika that same vision sonke, whether we are sisindisiwe noma sindiswanga, but we will all know, sibuke indlela zethu esayihamba emhlabeni, ukuthi ke ngampela uNkulunkulu wahlulele kahle, bekufanele singasindiswa. Once sayivumela umlomo wethu, then uNkulunkulu will execute i-judgment yokugcina, whereby ezobe se-destroy umhlaba nako konke. Isambulo 20 verse 14-15 uthi ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili bazalwane, ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyanwanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo bazalwane. Ichibi lomlilo liwukufa kwesibili, lo sikhuluma ngakho, the second death bazalwane.
la ukufa uphinde uvuke khona. Nakhona bazalwane hayi ukuthi le chibi usha ingunaphakade bazalwane uyasha. We don't know for how long kuya ngezono zakho ukuthi bezingakanani. If mangabe ubuye isona esikhulu uzofa ngakugcino kunabone kancane basheshe iphele indaba yabo ngokusho mangabe ufunda iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu will punish according to your guilt. Those abenzeka kabi kakhulu they will get many stripes, but labo abenze lesser but nabo ngenxa yethu bayonile ngeke babone umusa kaNkulunkulu, but they will get lesser of a punishment. But kodwa ipunishment yabo yonke ultimately yonke ithi ukufa okunaphakade. Ubuhlungu kuyodependa ngobubi bomuntu. Usathane ke bazalwane uyena ogcina uyofa ngoba uye umsungulo wokubi and uye kumele athole ipunishment ethe xaxa ngenxa ukuthi uyena odukisa abantu, uyena odukisa ingelosi, uyena owenze ububi bonke. He will be the one ozosafarisha kakhulu kunabo bonke abantu. Now uma ufunda uMalaki 4 verse 1 uthi ngokubabheka luyeza usuku luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi, luya kubashisa lolo suku oluzayo. Usho uJehova Sibawoti, lingabashiyeli impande nagatsha, kepha kunina enile sabayo igama lami kuya kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphekweni alo. Niyakuphuma nitshekedule njengamathole esibaya. Niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sibawoti. Lo mlilo lo uNkulunkulu uthi umusushile uthiwa ngekushiye igatsha nampande. uNkulunkulu uyovuthela lo mhlaba ngomlilo, and kuthiwa abalungile abangcwele bathi behamba phezulu komhlaba omusha uNkulunkulu esewushisile waphinde wawudala kabusha, kuthiwa bayobe bengaphansi kweinyathelo zethu noma kweinyawo zethu ngoba bayobe sebebhujisiwe yaphela indaba yabo uthuli noma bewumlotha ngaphansi kwezinyawo zethu. This is what the Bible says bazalwane. Ngesikhathi sokuphela uMalaki umprofeti wayiprofetha ebuka leso sikhathi lesizayo esikwi future, uJesu esebuya manje nebandla lakhe after iminyaka eyinkulungwane ababe bevuswa kukhona ukwahlulelwa ukuthi when that happens we will know ukuthi ke uNkulunkulu lowakushilo kuyiqiniso. uJude 7 na ukhuluma into efanayo uthi ke njengokuba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe yisiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Kwiversion yesingisi kuthiwa ke laba abaseSodoma neGomora bashiswa with eternal fire. Bazalwane kukhulunywa ngeeternal fire la ngomlilo ongunaphakade noma umlilo ominjalo. Njengoba abaningi bekhuluma ukuthi uma bethola kwezinye indawo eBhayibhelini kuthiwa umlilo noma isihogo kukushwa engunaphakade. Bazalwane uJesu mangabe noma iBhayibheli melikhuluma kanje lisuke likhuluma ngokuthi ama results awo lo mlilo lo they are eternal noma angunaphakade, ngoba siyathola lana ukuthi abaseSodoma neGomora hayi ukuthi bayasasha namanje. Bazalwane umlilo waseSodoma neGomora wehla walishisa iSodoma neGomora laba destroyed, bonke ababi bafa babomlotha, and then wacima umlilo usuwenze wonke umsebenzi wawo washisa konke okufuneka kubushe. In other words, it worked forever. Leli gama lithi forever bazalwane noma phakade noma njalo njalo uyalithola eBhayibhelini and lisuke lingachazi isikhathi esi-indefinite. Njengoba ukhulunywa ngoSamuel ukuthi uSamuel njengoba ingane ethempelini kuthiwa ke wahlala iphakade noma engunaphakade ethempelini. uSamuel siyazi akahlala engunaphakade bazalwane, but it's just that uSamuel was serving ethempelini njengoba umakho wanikela ngaye njengoba enze isithembiso ukuthi indodana yakhe uma ngabe ethola uNkulunkulu emnikile yona uzonikela ngayo ukuthi isebenzele uJehova impilo yakhe yonke njengoba ilokhuzana iBhayibheli lisho. But uforever akuwona forever ngendlela esithina sicabanga ngayo. Thina sibuka forever is something perpetual, but uforever ngokweBhayibheli bazalwane in most cases, not always, ukuthi uchaze isikhathi eside
la khona leyo nto uma ngabe yenzeka ingeke iphazanyiswe yilutho until the consummation of the time, noma ukuphela kwalokho kufuneka kuphele, noma ukugcwaliseka kwalokho kudinga ukugcwaliseka ngaleso sikhathi leso. So this is what the Bible says bazalwane. Kufanele si understand kanjalo so that sizokwazi ukuyiqonda kahle. So in other words bazalwane, la leli bandla lamakatholika mangabe ufunda ngomlando ngesikhathi sama dark ages, lalithi abantu abakhokhe imali ukuze basindise abantu bakuba abase purgatory noma basesihogweni. That is why laba rich kakhulu bazalwane over iminyaka, because abantu babe nikela ngoba nakho becama ukuthi ukunikela kuzobaphilisa noma kuzobanika impilo ngonaphakade, kubeni uJesu kuyena ophilisayo. So ingalo ndlela leyo they taught lento ukuthi abantu abafile okwangempela, umuntu mefa uye esihogweni menze kabi, kanjalo uye ezulwini oyenze kahle, babo Saint Bani, o Saint John, o Saint Peter, o Saint ban laba abakhonzwa khona abakwenziwe izithombe zabo ibandla lamaRoma. Yonke lonto leyo imfundiso zamanga lezi bazalwane. So they teach that ukuthi abantu abafile, but iBhayibheli lifundisa okunye. Inkomishi yalosifazane igcwele lomanyala elwaphuzise wonke amabandla, not wonke but akhona amabandla asakholelwa iBhayibheli into elishoyo, but most yawo they believe into eshoyo ileli bandla leli elikhwele isilo eligqoka ubende nobovu elinenkomishi egcwele amanyala elumama futhi elinamadodakazi alo leli bandla leli. Sathola futhi ukuthi ke njoba kunjalo lifundisa ukuthi uNkulunkulu nonya ushisa abantu ngunaphakade, because if umuntu mengabe ngafi kuphuma umoya kuphela noma kuphuma umphefumulo, that means umuntu akafi. Umesihogweni uyosha ingunaphakade akafi. So lezo mfundiso lezo zi-strike directly kuNkulunkulu qobo lwakhe bazalwane, ezo uNkulunkulu ongalungile ononya, and udakisa abantu emhlabeni. Yikho abantu bengamqondi uNkulunkulu namhlanje bazalwane, because they are fed lies. Bafunzwe amanga, baphuziswa amanga akule nkomishi la yalo wesifazane. One of izinto bazalwane ezinye njengoba de sike safunda previously ukuthi iSunday uPaula leli bandla leli ukuthi it is sun worship bazalwane. Leli bandla likhonza ilanga but likwenza secretly. Abakhonzi bakhona noma abazalwane bakhona abayi understand le part le esoyichaza la, but iyona nje bazalwane, it's a system yaseBabylon. Njengoba iBabylon lalikhonza ilanga, ama-Medes nama-Persians ekhonza ilanga, nama-Greeks nawo ayenonkulunkulu welanga, namaRoma futhi nayo ayikhonza ilanga. Kanjalo nayo the new Roman power leye ibandla lamakatholika nabo baworshipa ilanga, and usuku lwelanga lolu Sunday ilona suku oluyimark ye-authority yabo as the believers yalo uNkulunkulu wabo abamkhonzayo welanga. uEzekiel uyasixwayisa bazalwane umprofeti uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma ngaye ngokukhonza kwelanga nokukhonza ngendlela uNkulunkulu angafuni ngayo. Ezekiel 8:16 uthi, wathi kimi, uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na? Uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu kunalezi. Wayesengingenisa egcekeni elingaphakathi lendlu kaJehova, pheka ngasemnyango wethempeli likaJehova phakathi kompheme nealtar kwakukhona kungathi amadoda angama25 afulathele ithempeli likaJehova, ubuso bawo bubheke nempumalanga, ekhonza ilanga ngasempumalanga. Nayizo indaba zalwane, uNkulunkulu unika iversion la uHezekiel uthi kunamadoda akhonza uNkulunkulu. Lamadoda lawo asethempelini laNkulunkulu abonakala ngathi azokhonza uNkulunkulu nje basethempelini, but afulathele asegcekeni, afulathele ithempeli laNkulunkulu abheke ngasempumalanga akhonza ilanga. Bakhonza ilanga ke nendawo phakathi endaweni kaNkulunkulu. Nayizo indaba zalwane, ubuqili abantu babone ngathi bazokhonza uNkulunkulu but they are worshiping the sun. Nakanjalo libandla lenze lento leshula uEzekiel bazalwane ukuthi they seem ukuthi babonakale ngazothi ibandla likhonza uJesu noma elikhonza uNkulunkulu ophilayo, but kunama elements okukhonza ilanga phakathi enkolweni yobuKristu bazalwane. Into yamanyala uNkulunkulu ayishoyo la Deuteronomy 7:25 uthi izithombe ezibaziweyo
zawo uNkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo, awuyikufisa isiliva namagolide elikuzo. Ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Uthi mawufunda uDeuteronomy 27:15 uthi makaqalekiso umuntu owenza isithombe ezibaziweyo nesibunjiweyo, isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese. Bonke abantu bayakuphendula bathi amen. In other words, uNkulunkulu ukhuluma amanyala okukhonza izithombe. Siyazi bazalwane ke libandla, they love bazalwane izithombe zabo, isithombe saMaria, isithombe saJesu, isithombe sama saints, o saint bani no saint bani, amarosalo lemgexo le abayifakayo enesiphambano, yonke lonto leyo bazalwane, there is idolatry leyo nto leyo, ukukhonza kwezithombe, ngoba nerosalo kuthandazwa ngalo lamagqamuza khona la kulona, kuthandazwa ngalo irosalo leli. Into bazalwane yamanyala leyo ngokusho kweBhayibheli uNkulunkulu angayifuni. Neziphambano lezoyitholayo everywhere bazalwane kumabandla amaKristu, lonto leyo bazalwane it is pagan in nature. uNkulunkulu bazalwane has never given us a symbol yokuthi singama ngayo sithi suku sokukhonza yena. Izinto bazalwane sinikiwe, sinikwe izwi laNkulunkulu ekufune siphile ngalo, ekufune kube yilo simangalo esilivulayo, ekufuneke lizimele lona, sikhonze uNkulunkulu ngalo ngokulandela lona. Sanikwa futhi isidlo, sanikwa bazalwane isidlo sika uNkulunkulu ukuthi sibe isimboli yokukhonza uNkulunkulu, yokukhonza uJesu, nokukhumbula umsebenzi uJesu asenzela wona, ukukhumbula uNkulunkulu into asenzela yona. Those are the things bazalwane sinikezo, ezinye azikho bazalwane. If mabe siya beyond that, there is paganism bazalwane. Njoba sithula ama symbols amaningi, ezithombe zikaJesu, abanye bayidweba izithombe zikaJesu, abanye yonke all those illustrations bazalwane, they are idolatry. Because akekho umuntu wazi uJesu uthunjani. Akekho umuntu wazi uNkulunkulu uthunjani. And it is even worse ke kube khona izithombe zaMaria. All those things bazalwane, they are not part of ukukholwa ngokweBhayibheli. Ngaphandle ke mabuza khele wena okwakho nebandla lakho lokho, but uma mabo ufuna ukukhonza uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, uzomkhonza uwenze ngalendlela asho ngayo ezwini lakhe bazalwane. And uzubone ukuthi kukhonza ilanga labazalwane. Njengoba ubona lapha kwisigodlo seVatican, iSaint Peter's Basilica bazalwane, iVatican City eRome, uthola kwicourtyard lapha kukhona indilinga enkulu le njengeSandisk, but phakathi nendawo kukhona into ebizwa kuthiwa iobelisk bazalwane. Nazi izithombe yasibona, uyayibonela eduze obelisk ukuthi ime kanjani. Sithola ukuthi obelisk imeleni na. Iobelisk bazalwane isimboli yamaGreeks liyana namalokuzana nama-Egyptians nabaseGibhithe ababesebenzisela ukukhonza ilanga. Leya obelisk yayifele symbol bazalwane ichaze into eziningi ezingalungile, but inelanga phakathi ukukhonzwa kwelanga. So leli bandla kwiVatican City right before kwisquare sabo lapha, you have an obelisk enyukayo iye phezulu. Okuchaza ukuthi they are telling you bazalwane ukuthi ngale ngasese while siphakamisa uJesu ngala ngasese thina sikhonza ilanga. We worship the sun. That is why sino Sunday, uSunday kuyi mark of our authority, ku Paul wethu, uPaul lesilo bazalwane. Sunday bazalwane, they are worshiping the sun, and we know ukuthi usun god ubani bazalwane ngokwemythology yaseGreece neyaseRome neyaseMedes namaPersians neyaseBabylon. uNkulunkulu welanga bazalwane is none other than uSathane oqobo lwakhe. Ngiyazi bazalwane this is difficult ukuthi iyamukeleke, but lana njoba nginitshengisa isithombe sakhona bemisi obelisk, ichazwa iobelisk la njoba ngithathe i-screenshot selokhuzana se Wikipedia. Njoba usibona lana uma ubuzofunda nje amazwi akhona kuthiwa ke from ancient Greeks, a diminutive of abelos, or spit or nail or painted pillar, is a tall four-sided narrow tapering monument which ends in a pyramid-like shape or pyramidion at the top, originally constructed by ancient Egyptians and called Takenu.
The Greeks used the Greek term abeliskos to describe them, and this word passed into Latin and ultimately English. Nayizwa bazalwane, kuthiwa lento le iqhamuka kwani kumaGibhithe yase yathathwa yini ama-Greeks, kuthiwa ke yase ancient Egypt lento leyo. Kuthiwa ngabe sichazwa la kuthiwa ke in Egyptian mythology the obelisk symbolized the sun god Ra. Nayizwa indaba bazalwane, kuthiwa le obelisk isymbolizer uNkulunkulu ekuthiwa Ra, uNkulunkulu welanga waseGibhithe bazalwane. So whether uyithola eGreece, uyithola eRome, uyithola eGibhithe, ikhuluma ngelanga bazalwane, whether njoba eGibhithe uNkulunkulu welanga wakhona okuthiwa ubani, wakuthiwa uRa, and then musuya kuma-Greeks uNkulunkulu welanga wakhona uHelios, and then umuya kulokhuzana kuma-Medes nama-Persians kuthiwa ulokhuzana uMithras, kanjalo namaRoma laphayana amagama ahlukene asetshenzisiwe, but onke achaza uNkulunkulu welanga bazalwane, and that symbol the obelisk bazalwane ikhombe the sun god bazalwane, which is Lucifer bazalwane, because we have no sun god. uNkulunkulu sinoNkulunkulu wadala konke, owadala ngisho nanelanga. Lo zibiza ngokuthi usun god, it's the devil bazalwane. Mubuka ke nazi izithombe zakhona bazalwane zaseRome, njalo mabuzo ubona isithombe samaKatholika uthola uMaria noma uJesu noma ubani lo abathi uJesu isithombe sakhona, you will always find ukuthi kunelanga ngemuva kwekhanda labo. Mengakolona ikhanda, the whole body kunelanga, kunokukhanya kwelanga, kube nemisebe yelanga, noma kube khona inyanga ebakhona njengoba sibona nezithombe lezi. All these are heavenly luminaries bazalwane asetshenziswa kudala ukuworshipha ithixo. Kanjalo we find them here bazalwane, isithixo sakuleli bandla uMaria bazalwane, lo khonzwayo kuthandaza kuyena, naye she is the queen of heaven njengoba ubona. And ama-sun symbols uyathola yonke indawo. Nangu isithombe saJesu nobubona kune-sun disk emva kwekhanda lakhe. Zonke izithombe bazalwane almost zonke uzoyibona zamaKatholika, uJesu wabo lo abamdwebile laphaya uhlezi eappearisha enelanga emva kwekhanda lakhe. Abazalwane baleli bandla abazi ukuthi ichaza ukuthini lento. Njoba ngichazile bazalwane ukuthi they don't know these things, abazi. Nawe mabuthi wabuka la ukhonze emaromeni, you are not told because you are akufuneka vele uzazi lezinto. Wena ufuna ukwazi lo otshelwa kona umpriest wakho noma umfundisi wakho, whoever lo so umephambi kwakho. But iqiniso lithi laba abaphezulu, uPope, ama-cardinals akhe namabishop, they know ukuthi yini enziwayo la, they know ukuthi kukhonzwa bani. But wena njengoba ula ngenzansi, you don't know anything, wena you are there innocently, but today usuyalazi iqiniso. But uma uqhubeka nesystem usoluzwile iqiniso uNkulunkulu ekhuluma kuwena ezweni lakhe, ngiveza nezinto ezenziwa khona, and then uqhubeka nako, that means you are in rebellion. But uNkulunkulu ube muhle ngoba iqiniso lifikile emadlebeni akho, walizwa ekhuluma nawe uNkulunkulu. And serious bazalwane, uNkulunkulu akadlali uNkulunkulu bazalwane, and he will destroy the system na wonke ama-systems. But kuzoba kuwena nami ukuthi sibhubha nawo yini lama-systems noma siyasindiswa. Kuza ngokuthi izwi laNkulunkulu sililalelile noma cha, ngoba yiyona umehluko phakathi kwabantu abakholwayo nabangakholwa. Abakholwayo abaphila ngezwi likaNkulunkulu, abangakholwa baphila ngenkanuko nangokuthanda kwabo, abafuna ukuthi batshelwe abanye abantu rather than ukuthi bezwe izwi laNkulunkulu ukuthi lithini. Siyambona abazalwane uPope Benedict laphana noPope Francis khonto abayiphethe lapha eGolide enemisebe yelanga abazalwane. They are showing you ukuthi this is what they are affiliated to. Why would they be holding isimboli kanje? Sithola phi lento encwadini kaNkulunkulu engcwele eBhayibhelini eKristweni ukuthi kukhona into kanje ekukhonzeni efuna sibe nazo noma silokhuzana siziphathe kanjena when we are doing ama-religious ceremonies? Asinayo bazalwane. Is an invention, but uma uthola umlando wayo muye emuva uyathola ukuthi iyayisetshenziswa ekukhonzeni izithixo zangalesa sikhathi. Ayikho enye bazalwane. This is what it is talking about. Nokunye okukhona bazalwane, njengoba unibona isithombe salesa siqoko abasiqokile sirepresenta uNkulunkulu waseBhabheloni ekuthiwa uDagon bazalwane. Njengoba ubona isithombe saNkulunkulu wakhona uDagon, uthi naye wayenento esawufish, isiqoko esawufish uNkulunkulu wakhona
wehlela ngemuva, and you see the very same hat bazalwane ugqokiwe ama ibishop laseCatholic bazalwane nakhona. We see the same thing. So if uNkulunkulu ekhuluma elibiza ukuthi iBabylon njengoba sazi ukuthi iBabylon ni confusion, kumixwe izinkolo eziningi within le part le, ukukhonzwa kwabantu asebashona, ama saints lawa khona, ukukhonzwa koNkulunkulu abahlukene, ukusebenzisa ama methods akukhonzwa ngabo abanye uNkulunkulu, ngoba lento yeRosario futhi uyayithola nasenkolweni yobuBuddha, uyayithola na kwiHinduism as well, ukuthi lento yama beads yokukhulekela kulezi zinto ezamagqamuza akuyona into etholakala kumaRoma kuphela, nakumaBuddha uyayithola. Ungayigugulisha lonto uyithola information ukuthi ama prayer beads asetshenziswa kephi nendawo, iziphi ezinye izinkolo eziwasebenzisayo, akuyona amaRoma kuphela. Zonke lezi zinto lezi bazalwane into zethixo lezi, izinto zabahedeni. But you find leli bandla elihleli phezulu kwesilo lidakisa umhlaba bazalwane, line confusion and ikuthola lidakwe futhi nayigazi labangcwele. Lo wesifazane bazalwane is none other than this church esikhuluma ngalo, and siyathola ukuthi they are gaining power now. Sizothola futhi ukuthi kanjani isimo sesingena detail kwi lecture landelayo, kwisifundo esilandelayo, ukuthi how they are gaining power and basebenzise yiphi umbuso ukuthi ba gain more power as they are gaining it every day. Ngiyazi ukuthi bazalwane lamazwi ayasindwa kwabanye, but uNkulunkulu akasiniki lamazwi ngoyifuna usikhathaza, but ufuna ukuthi uma izinto seziqala ukwenzeka ungabi sendaweni wrong, because into zokwenzeka bazalwane, things are going to happen kulomhlaba ezizosithusa. Kungenzeka ukuthi njengoba ubuka manje already lezi zinto seziqalile ukwenzeka, the time lesi sifundo sifika kuwena already maybe you are seeing lezi zinto zenzeka ezinzima, ezenzeka kwi-nature, kwimvelo, ezenzeka kumnotho na izifo nani konke lokhu okubi, yeke lokwenzeka kwe-COVID, but sikhuluma ke ngalokho kokugcina uNkulunkulu akhuluma ngako okubuhlungu kakhulu okwenzeka before noma ngekhathi la sekuzo-introduce lento uPaul eselo. If you are watching it this time, uNkulunkulu ukhuluma nawe manje ngezwi lakhe ukuthi phendukela kuyena ukuze ungalahlwa. uNkulunkulu anibusise bazalwane, ningasilaleli lo wesifazane okholisilo nemfundiso zakhe, ngoba bazalwane we will suffer God's vengeance if mangabe singenzi kahle. uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezolo yodwa ukuze sindiswe ngayo, ukuze simlalele uNkulunkulu, sinikwe a second chance yokulungisa amaphutha ethu. Kuningi ngikushilo kungenza ukuthi nawe kukhona iphutha obulenza. uNkulunkulu wenza icebo losendiso ngokusipha uJesu ukuze njengoba usukwenzile ukuronke uye uNkulunkulu ucela intethelelo, and then bese uqala impilo entsha uNkulunkulu le ayifunayo. uNkulunkulu anibusise bazalwane, hoping ukuthi nithathe isinqumo esi right esoniledela